Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to lerem sang ralte. COVID-19 leng awanga school lo tan huna zirlai te an lu thei tak lo awangin School Education Department chuan TV manga zirte na pek chwa dan tu rom man na siam. India ram hun sang Mizoram mi zaruk vel tangkhang mang ang tan pui turin Lok Sabha MP pusil ro sangan state somni chuang thunei tu te hne na ngin na athlen. Ram chunga state zong deuh tho in COVID-19 shipui leng wanga rampuma inkhar khimna dan man mek chu hapta hni danga po sen du thu Prime Minister Narendra Modi hne na an thlen. Khovel puma mi noi khat chung in COVID-19 an thi pui to. COVID-19 leng awanga school lo tan huna zirlai te an lu thei tak lo awangin School Education Department chuan TV manga zirte na pek chwa dan tu rom man na asiam. Sarkar lai puin inkar khip apuan chunga tan Doordarshan Kendra Aizawl thotan nia tanga inrin ni thlengin tlaidar thuple minute nga piangin darkar chan ve chung no pangte zirtina turti chhuat thin ani dona karle thotan ni April sam pathama tangkhian ti chhuat tani ang abultan nan pol som zirlai science le mathematics zirtirna ti chhuani nga zirlai te chu hemi huna hian DDK Aizawl lo thira notebook le pen in chopa apoi mo lai piang lo chin chha vezel tura be se ni inkar khipish pui leng a refel ma chu po seizel the ani wangin zirlai ten he huningai poi mo turle nu le pa te po in lo ngai ven pui turin department ho tu te chuan an nge na ni Kolosep District Board Sab Dr. Aizawl thanglia chuan mi puini tin mamo phur lir thei te chu wareng tele berabi screening point da uluk taka endik anni to wangin konglaka ti khotlai lo sham thinni se du thu soi Dr. Aizawl thanglia na hian voin khan Kolosep District chunga COVID-19 shiven na na kalpui dan chungchanga chanchaba mi te akoma nitin mamo phur lir thei ti khotlai lo apoi mo rualin wan le lowa na thok tur te po ele barhars na lian zo ka omlo nan na thok turak kaltir thin apoi mo thu soya borsap chuan ramni shul state dang ne na inkal po theina hmuna duty thataka siam vek ani thote wareng tele berabi National Highway Screening Gate siama motor le bungruati thiang hlim na kalpui ani thule ramni shula task force duty te chungai poimo big ani thu soya phalna lalawa ramrika na lole task force den enthak tura anda shan mi samnga vel chu polytechnic thingdola anum na tur ro manani thu soibok Dr. Aizawl thanglia chuan ramle shula ke inkal po theina mun ba ka tlonglui dunga mun poimo zwala tlai var deuti chinani thu soya bial tu MLA pokelarin liana hmanlak na azara tukin khan Kolosep District chunga mihar cha zwal te na athlona sem tor bu fai bek zali alo thlen thu soibok borsap chuan chanjaba mi te chu mi puite ril ru le ngai tuan ta kai shwai tu pai mo tak an ni thu soyin COVID-19 chungchang mi puite chang kai pui tur thu the dar le mi puite chi ai lo zonga thu zi apoi mo thu soya tonang inkar khip ngor chaka kalpui ani la ya social media sang kal tlanga thobel chian do lo mu tur om thin chuan mi pui ati chi ai ba ka thok tu te ati ha pha thin thu soi bokani India ramun sanga Mizoram mi zaruk vel tangkhang mang ang ta chanpui turin Lok Sabha MP pusil ro sangan state somni chuang thunei tu te hne na ngen na athlen pusil ro sanga chuan heng tangkhang ho te zaruk vel an tlinarin thu soya mi zanga chuang anin report to ani ati heng tangkhang ho te omna state sarkar somni chuang hne na ngen na thlenin an mani state thewa tangkhang Mizoram mi te lo ngai ven tur le a thei dan ang angalo chanpui turin angen ti asoya nam thela in thliarna le thinshik na laka tangkhang ho te thlawang ho sak turin state sang chief secretary te po lekha athon ti asoibok COVID-19 shipui len wanga inkar khip chungin Mizoram pona tangkhang tam takin ele barlama harsana antoka Mizoram hondan tur aneng hel leba ka inlo man chungchang harsana antok tlang pui boka hemi chungchang soi New Delhi ommek posil ro sanga chuan India ram kha pui somli vela Mizoram kha sang mi te chu sarkar thopek anga inkar khip ani atang khan an tangkhanga zirlai te ba ka nanghet lo thok sang thokte zinvei wakte damlo le damlo boy pui tu te an tlang pui atia tho thena thlok ti top thut awanga ron ho man talo omna mo mal nei lova Mizoram house omta tele thian te fin ta te po an omani ati Parliament hathok tangkhang te company hotel restaurant spa le beauty parlor vela hathok inkar khip ta ka wanga an na tanga choltir hlola mo mal lo le in lo man pe thei lo tele anin lo atanga chwa tir te an tlang puya namin thliar na le deriam na tok te po anom ni in MP chuan asoya e tur nei mo mal to lo te an ni atibok
Mizoram COVID-19 velo endik za chu vo in thleng khan somriat pasari annia anjing avei omchun Mizoram Medical College Hospital Falcona enkol mekania thatlama panzel nia thudanani vo in khan COVID-19 ve nerin hel endik tura sample lak omlova rin helawanga damdoi ina da to mi somparuk te chu an inlama hotir vek ani to ani voin khani tin mamo phur tu mi jathum somni pani te churam ria endik ani a tun thlenga pon lama tanga Mizoram lo lut endik to za chuan vain sing ruksa nga za somni pathum anni heti la hian COVID-19 laka mipui an him thei nan vo in khan chief secretary chuan to chua siamin tuma in van tlang muna chil cha lo turin mipui a ria tira thopek bo chete chu the Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2020 section som pathumin asoyangin anchunga shimna lekko thei ani Wayne Khan Health and Family Welfare Minister Dr. Aizawl Liana Roman na in Mami District le Tripura in Rinalaya kan mun khua COVID-19 shapui lenga wanga then him na thok tu de man turin man sang thon thlakani sarkar tu chhena soidanin bongra thon chwa te hi bleaching powder be khat hand sanitizer liter som rubber kut kor bun zani mai tuam na cha chi somnga Sri Lanka vena kor PPE somnga N95 mai tuam na za invenator mi cha chi somnga le silporin somania Health Department chuan hengman ruate kan hun PHC Medical Officer Dr. Mal Somit ne na thleng torin vo in khan athonani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani COVID-19 shapui leng mek awanga rampuma inkhar khipna dan kalpui mek chungchang clear le tin vo in khan Prime Minister Narendra Modi Harbin State le Union Territory Chief Minister ten video conference an naya state zongjong deu tho in inkhar khip hun chung chu hapta ni danga po se an du thuan thlen chu sarkar le puina ngai to adon ti asoi video conference a hian pa Modi a chuan nun na om chuan khovelal om ti ani wangin mi puite himna ngai to chu thil poi mo berani atia khwale tuitenin an mo phurna theu len chuaka sarkar thunei tu te thu an zom chung chuan coronavirus dawlet konga chakjokin ma lak thei don ani ati rampuma inkhar khimna dan man mek chungchang tarangin pa Modi a chuan khwale tuitin nuna chan tur chuan inkhar khible social distancing zom tha chuti mak mo ani ati a hei me pui pa in thathiamin in chunga anin khunga mani mishing puite nuna chan him turin he thupe khi thataka zom theu angai ni ati bok Voina Prime Minister hava video conference manga inron khom na hian Chief Minister Puzoram thanga po atela Health Minister Dr. Aizawl Liana Home Minister Pral Cham Liana Chief Secretary Home Secretary Health Secretary le Director General of Police ten Antoy Omani video conference panzo hian Puzoram thanga chuan phalanei lawaram rekan chungchanga khautakaram riven na thokturin Home Department how tu te ashila hen na shileng do ne tur chuan me pui zongzon tan rol atul thu soyani Assam Sarkar chuan Guwahati at gaun venga Muslim biakin chune som pani chunga khara he biakina hian thlui march ni som pani khan mi zavel an pungkhom nia soyani State Health Minister Himanta Biswa Sharma soidanin punkhom na telzinga mi pathum chuan COVID-19 an kai ti mu chhuwa ani Sarkar lai pui chuan thlaile theizwar tu ten an thlaile theizor liak emo chil emo chha khumin COVID-19 3 an thedar line ya soi video clip social media sang thedar chu belchian do lawani ati Press Information Bureau chuan hemi chungchang soi fe in video clip hi alem in ngir ngomna cho chhuat tumna man ruwa ani ati COVID-19 chapui leng wanga khovel ram sang in inkhar khimna dan an kalpui me kara nimin thleng khan he shri hi min wai khat chuangin an thi pui to a World Health Organization chuan inkhar khimna dan hi ahun ma phelani chuan thizatin satakin apun bel thei ti asoyani nimin thleng khan khovel puma coronavirus kai mi makta duai khatle nuai ruk chuang amin mi nuai khatle zaruk samruk pakhatin an thi pui to a heng zinga za somsari thel chu Europe thlengani United States chu shipuya wanga darkar somni pali chunga mi sa ni chuang thina thlenna ram ma saberani a John Hopkins University chinchia danin darkar somni pali chungin he ria wang hian mi sang ni za pariat an thi a shikai zat po khawela pungchak berin mi nuai nga chuangin an kai to ani coronavirus mona ma saber China rama chuan ve mu chua singriat sang khat om to in mi sang thum chathum somthum pakwain an thi pui to ani he shi thi pui tamlama hian US hian Italy akhum thoirin ani a Italy a hian tun thlengin mi sing khat sangriat zaria samli pariat thi pui anam to a Spain a mi sing khat sang ruk chuang thi to in Germany a mi sing khat sang thum chuang an thi to bok
United States sa shipui hluana ber New York khopuya chuan COVID-19 ve mi nuai khatle sing sari chuang mu chua ani to a hei khovel ram dang zong ain asang lor lakani Chanchinthar ti top na tlang pui COVID-19 lenga wanga school lu tan huna zirlai te an lu thei tak lo wangin School Education Department chuan TV manga zertina pek chwa dan tu rom man asiam India ramun sang Mizoram mi zaruk bel tang khang mang ang ta chanpui turin Lok Sabha MP pusil ro sangan state somni chuang thune tu te hne na ngen na athlen ram chunga state zong deu thoi in COVID-19 shipui leng wanga ram puma in khar khimedan man mek chu hapta hne danga po se en du thu Prime Minister Narendra Modi hne na an thlen khovel puma mi nuai khat chung in COVID-19 an thi pui to chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani